Programu y'emyuga ekatandikaho gavumenti omu mwaka gw'2019 n'ekigendererwa ky'okubinga obworo omu bicweka 180 omu makana munonga garikuhingira okurya konka. Taddewa kugizibwa kuruga omu Microfinance Support Center nagira ngu gavumenti etandikire kugaba miliyoni 20 omu saako zoona ez'emyuga omu disitulikiti ya Kikuube. Saako zikufuna miliyoni 2 zino ziri saako zoona eziri mu buli disitulikiti ezahandikisibwe. Ebimu ha bintu ebikurorwaho aba sako zino kufuna sente kwetaga kurora nti sako eri active ezimu ziba na certificate zahoyireho so nituziyambaho nizigarura buya certificate zazo. So mu Kikuube district sako 8 zifunire additional 20 million. Bateketi kikumara ngenda kulibata buli sako conducting AGMs so that abantu tugaruke mu kubegesa programu yaitu y'emyoga. Okugaba sente ezi kurangirirwa omushomo gutebekanisibwa aba timu ya Bunyore Myoga Missionaries Mobilization Team okugendereye kushomesa no kwimusya sako z'emyoga mu district ya Kikuube. So sako zona ziqualifyinga kufuna sente zine miliyoni 22 engumu ezikuyirukaniza kurunga emirimo yazo nituzihereza straight away zikuba zisabire kandi zibyali encheke nazo tukuziha kandi ntongera kuzibangura no kuzisomesa. Obungenze nindi bata ebicweke bikwahukana Mbarara, Fotro, Kampala nyakira nikisemeera okusasula sente zino niko omwonga gusobole gendo maisi. Omugandi makuru Minisita w'ihangabwe by'esente kandi omuyishengero wa Rwanda East araganise kutereza enkora ya gavumenti ya PDM yazagaruka mu ishengero. Abire na Shero Bushagiki omurubare Town Council na Hamuhabo Town Council mu district ya Rwanda. Hati PDM omurukogo gwa Kitojo twayisamu esente ziraika miliyoni 500. Ngeno kutandika no kwa mshanju turenda ku ya PDM ha miliyoni 100 zite ha miliyoni 15 okugira ngo abo ba leaders nalishebembeza bataratunga harezingana nabo babasa kugira cyo batunga. Aha nshonga y'ibura ry'emirimo Minisita Musasizi najya gavumenti inentebekanisa kukirwanisa kurabira mu kongera amakorero. Habwo kuba gavumenti emirimo yaraha bona abakozi ba gavumenti n'emitwara 88 kusha ngeno president la NRM government ejerezeho munonga gukora ama factories kugira ngo abana batunge imirimo na hati turi kuraganisa muturaze gukomeza muturombeka factories ngeno ngakuno Rubanda president yamazire kutubonera investor wo kombeka factory ya iron ore Mleje district ya Rubanda. Ekira tuma turashaba karuka president Museveni nechi government ya NRM ayi president Museveni arebembera niyo government omusiyona era kwatire sente ekaziyo mukibareta government coffers ningasho mu ibiciro lya government ekazireta aha muntu wa bulijo ekyo kikabagaho omusiyona. Abatura bitwagamba nabo bayoreka bimwe barikwenda bebembezi babo babakorera umucanga. Government kitashayine kubanza kutukorera muri gona n'enkuto koko riko abari koro gurukuto gwa Bunyonyezi zitu zakagara amabazi ko zakoziremu konka yabiri mu bohereza burunje bibonire turatulije ibizibe bitwinene ry'amezi n'enkuto n'amashangarazi. Amakuru agashako Ambrose Nwagaba Katoto na Nelson Ahimsiwe.